بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رمضان ayı hadisleri degan darslarimizni davom etamiz. Buna ishqina bir qardoshlar, do'stlar so'rab qo'yalar, Hazrat saharsizgina ro'zaga kirsam yoriymi? Erta bilan oshisi kelmay yoki endi turasi kelmay deb aytib qo'yalar. Mana shunga da bugun bir hadis olib ketirmiz. Buxoriy ham Muslim jiyintig'ida keladigan sahih ham bu hadis taraf undi ishlarga saharni osharga, saharga tururga, albatta namozida o'qiysi bor. Shularni qay bir kishilar endi namoz o'qimovchilar da bit ro'za tuta. Amma xayrli agarda biz saharga turib oshasak. Ni uchun? Chunki bu bizning ro'zamizning ajrin orttira. Bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatin o'taganga ko'ra, ona yerganga ko'ra bu ro'zamizni ajrlari, komillari, xayrlari edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Tasahharu, sahar qiling'iz deydi, sahar oshag'iz deydi." Ham sababini anglatdi. Narsada fa inna suhura baraka deydi. Saharda deydi barakat bor deydi. Ya'ni sahar turib oshading ekan, shusha ozginagina rizq oshab qo'ysang-da barakatli, ya'ni kuch-quvvat berashak, energiya berashak narsa uchun sen shusha ro'zangni oxirga haqlik, quyosh botqanchiga oqshom namozini haqlik tutib shig'irga barakat berashak. Agarda shunga da oshing kelmasa, yengilgina suv bilan xirma oshab qo'ysang-da, shusha kichkinagina rizqda da bir zo'r barakat bo'lirga mumkin. Mana bu hadis aytara bizni sahardan yiqilib qolmasqa, saharga tururga, ro'zani bitindi biz tutamiz, ajr savob olar uchun, Allohning rizolig'iga erishir uchun, shulay bir gunohlardan oranir uchun, shu gunohlardan oranir uchun da savoblarni ko'p etib yig'ar uchun da shunday vaq kichkina sunnatlarni da ko'proq o'tgan sayin zo'r bir tavhidlik ajr yig'ilashadi. Anlari tag'in bir narsaga e'tibor etasi kelib, bu sahar oshaganda narsagini oshadik deymiz, bit oshibizmi, osh oshibizmi, shay ishabizmi, xayrli bo'lib tura, xirma, finnik oshab qo'yilgan. Tamom. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, Abu Davud jiyintig'ida keladigan sahih hadisda ni'mas sahural mu'min at-tamr dey. Mu'min musulmonning eng xayrli sahari dey, xirma bilan, ya'ni finnik bilan bo'lgan sahari dey. Bilamiz shulay, xirma degan jemish bor. Finnik kibitlarda turlisi sotiladi. İran'nınkı da var, Saudi Arabistan'nınkı da var, Marokko'nınkı da var, Aljer'nınkı da var, türlüsü var. Nendigine türü vidi yok deyik, şulay bit. Yani şu xirmani hem alani taq etib oşasan, 1, 3, 5, 7, tağın da xayrlıraq, çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taq etib oşagan, hem şulay taq etib biz saharda qolib qo'yamiz ekan, 1 nima, 3 nima, 5 nima şey bilenme, su bilenme. Biz bu şu hadis bilen amal kılan bulabız. Bu bizning tağında ecrin arttıracak. Birinci saharga turib, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetini öteybiz. Bereket bula, ikinciden şulay bir güç kuvvet bula, yerdem iteşek urazanıp tura. Üçüncüden hali şu xirmani oshab qo'ysak, bu şulay bizga eng xayrli sahar qilgandan sanalabız. Şulay ejirleydi. Hem iftarda da xayrli bo'lib tura, avuz asharga narsa bilan, xirma bilan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da aytdim, la yazalun nasu bi khayrin ma ajjala fitrani. Kishida xayrlikda bo'lashaq shu vaqtga haqlik, fitr avuz oshini oshiqtirganchiga haqlik, ya'ni vaqt kirdi ekan suzib yurmasga. Qay bir kishi ishda bo'lganda avuz oshini suzib yurgan mumkin. Shulay bitna vaqti kirdi, azon aytib bitirdilar, yarar, ular qaytqach oshirmin hali, qaytqach osharmin, yara ishkina bitsin. Yo'q, vaqti kirdi ekan, azon aytildi ekan, bizga xayrli shu xirma bilan avuz ochib qo'yarga. Xirma bilan ochdik,
суны эчеп җибәрдек һәм дугасын укып куябыз. Заһаба зама вабталат al-уруq ва сабата аҗры иншаллах. Без аны группаларда тараткан бу дуганы шулай бит. Менә шулай итеп эшләсәк, без тагын савап алачакбыз шул уразабызны төгәлләүдән. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте, вакыт керү белән ашагыз диде. Хәерлектә булачаксыз диде. Һәм икенче сөннәт нәрсә үтәдек? Хөрмә. Сөннәт булып тора авызны ачарга нәрсә? Тузда түгел, изюм җимеше дә түгел, ипи дә түгел, печенье дә түгел. Иң беренче урында тора нәрсә? Хөрмә. Хөрмә белән ашсак, саваплырак, әҗерлерәк була. Хөрмә юк икән, Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям нәрсә диде? Су диде. Су да юк икән инде, нинди ризык бар, шуның белән авыз ача алабыз. Менә шушы гамәлләрне эшләсәк, безнең уразабыз саваплырак, әҗерлерәк һәм Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям сөннәтенә муафиq булган була. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям өйрәткәнчә, ул кушканча эшлибез икән, яшибез икән, безнең шушы уразаларыбыз да, гыйбадәтләребез дә камил, дөрес һәм саваплы булачак. Аллаһ субханаһу ва тааля барчабызга да һидаят тәүфыйк бирсен, сәхәрләргә торып, сәхәрләрне дә ашарга, ул бәрәкәтне шушы хәерлектән ваз кичмәскә һәм инде хөрмә ашап иң хәерле сәхәрләр кылырга һәм ифтарны да сузмыйча вакыты кереп, шушы хөрмә җимеше белән авызларны ачып, шушы Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәп шатланышырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.